Chengerwa ase chinsemo chindane na ase bunge nyaribari masaba ase ward ya Ichuni ayaba ase omuyego yobo wikirano no MCA ward ya Ichuni Wycliffe Siocha oyobaga kugania okubwatirana gati y'abaraya se county ya Kisii ase ogwikirania amagendero awasensemo yaye abagakoria chira cyogo cya wikirania amagendero ase ward yaye ningo boigo abamenyi bube chinseme chibabere bakuboriwa kogendera gosira egekoro kyomugusi asanene engana yogo saro mwana munyaruka yabakego gikeriwa bororo ase enseme yomuriketo Mildred Momanyi Norbert Urwaso bwikirano kera omwaka chitariki 12 omutenyi o 12 nigo ensi ya Kenya egochengera engaki yanyorete obusibole korwase omukoloni na sensemo ya bugeche imeye wodi ya Ichuni bunge nyaribali masaba nigo omoyega bogochengera litukeliga okorekana hase gati yabali baikirana nomo MCA we wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha hamona baraikurwa ase serikali gati yabande abange hase bono omo MCA Semeyo agania okubwatirana kwene kigwa ati yabarai nonye obugima bwakongire n'abasangaje karene na dutura serikali cyangwa bitwerera bakanyora ubusibere n'imyaka serikali cy'umutumyate serikali ya national government na serikali yote ya Mathare county kibwe kemero yorenya yo korana abana y'utubaye obugima bwabo kwero bubere na adabare obugima bwabo pray for the leaders who are in position, so that God can give them wisdom and knowledge, so that they can at least tuangalia now practically we can improve the social welfare of our people. Ni goboigo aenekia amagendero agendrete kwene kigwa imeye county ya Kisii bakubwatana no mugabana we county ya Kisii Simba Arati ase alia eira yogo chikwene kyabuna amagendero gati yabo chipara nchichikobekwa ase ward yaye ase ogokonya abamenyi bensemeyu ndabone etare niba cyageze igiye kurwa maruko eunchera garagaje trimbo kwega garagaje ketiranagar etare itariane ya ni geranda omission mheshimiwa manduku last week kada nasa chikamla chiri anihratuna kada brina beata kada kimbuka because nara the team from church south yesterday nara go chiri ये बतने ना अगर तो अपने जब मातारी ऐसे काउंटी मुआरा कम्युनिटी promote as far as ना मारा ada izana spiritual aweka wanasema mtino ya July bali kwa sababu every month because mmoja na sawa para asili hiyo tabia tu akara mara ndio supplement au ndio tu akachukua hospital ndio tayari kuchukua siri mchini ya msoni ama sababu kwa contract ya siri kwa sita so tajia sita arebo teacher banga teacher so ndio usaba kwa ngoja simore ngoringa Igo omodisisi wensemeyo Jane Manene aganirie abamenyi kwerusanania kurwa ase obokurumi anene ase chabisi cha serikali. Wewe mwananchi nataka nikuulize swali. Ukikataa kutekeleza ukisema ile alikuwa anakumbusha kusema hongo atapata. Kwa hivyo kama wananchi wazalete ase chinga kecho nigo omobisa kurwa service ya culture aboria abananchi kurinda egekoro ase boigo aruro gukura gotiga gusara omwana omunyaruka engane yuboigo yegwa okoboko no modisisi bwensemeyo ebale sare omwana omuiseke ekikaro kile kitete babaraki muebe abagina mayuru lakini ya ebintu bintu byeke musiri nenda gereke musiri amarabuoni emyongo simeza udisa wana baito eke musiri emerane aitonga kia renge ndawashika ile baya nalala ndani kwa unaenda kuharibu sana mwenye mtu akaundika na Mwenyezi Mungu unaenda kubadilisha kwani kubadilisha Mungu akiweza huyu msichana akiwa hivyo alikuwa anajua maana yake kuripotelea igetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.